Müslümanlar Kuzey Irak'tan, Irak Kürdistan'ından Hana, Baktavar ve Rabıta İnsani derneklerinin Yeddir eliyle gönderdiği iki tüm yardımı kardeşlerimiz indiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Em birayetweyne ji Kurdistanê, Kurdistana Iraqê em hatîne. Cemaetê ya Girtûyî İslamî Kurdistanê ji bo vê karaseta pir mezin li Tirkiyeyê çêbû eva debremê zelzelê çêbûye. Me hez kir ku zelzeleka karaseteka pir mezin e ji bo vê me dest pê kir ku em kembînekê elan bikin ji bo harîkariya xelkê xwe ji Tirkiye ji Sûriye bikin. Di rêya rêxrawê xwe da Rabîta İnsanî û Hala û Bextewerî دریا وان د ملت ما لزاخ و تا حلبچه همی به هف راحتن مال خو امانتی مکریه هاری کاریج و خلق ما بید نخوشی سر وان ده هاتین و بالا وان هاتشه بوی اف هاری کاریه ما این آیا و خو امانت ام جد لبیره ما تسلیم براین خیت ها کرینه او جد دریا خو را که هر جهک ابو بین ده ها پیتی بیا به هاری کاریه اف ما دریا وان را ام بگهین وان جها هاری کاریت ما هاتینه فیزیکی سيودو ترى الحمد لله شينا خبر بكين جبان سيودو ترى هل جبو تركيا وقسمه كيف مازج جبو خشك براين من سوريا ام ان شاء الله بين بي اليجي ومبلغ باشي فراجي خلق ما امانتي مكيه لبر دي محتاجيه هر جهتيو استشاره دي قال براين من ها ام بي فراجي وان تشت بيت بي بكرين وبقى دستي محتاجه وابيت قال بيت بهين ام سپاسیا خلق خود کن لکردستان کو اب مالا امانتی مکری و هاری کاریه و ام سپاسیا برای خود کهات کن خود کلمت آن و استشاری کن استوان اسرائیل متری دوباره ام تحسیا خود کن خلق کوی ترکیه و سوریه و تعالی ابیت مریب شهید حساب کتنو الى صافشی شفای جنافه کتنو ابیت متضررجی خود هاری کاریوانا بیتن دعات كين خذ تعالى بمسبة السربة مرات كتن وخذ شو هم يراسل. أمجي قال لك شكرا خوش كبراي خوي كردستان عراقي دكين كو هاتن باهل غمامة كرن غما خوي غمجين بون في الحاجة في زلزلة في دبرمي دست خوي آليكاري دريج مكرن بريا براي ماي لقمان وريدين و آليكاري شاندن جيشت ما جيشت باجاري روحي باجاري بيغمبرا أورفاي. امجی گلک شکر آمدکن خدا جوار راضی به مالا و آبا خدا بلا و مصیبت دف بکه یکیتی اسلامی چه بکه آبا بکه ام گلک شکر یکیتی اسلام کردستانی دکن خدا جوار راضی به خدا جوان برای ما یک که دوان دوی آلیکیو ده های ام یک به یک شکر آمدکن سلام و رزق خدا جوار راضی السلام علیکم.